penalty ya mbere. Emery Bayisenge myugariro w'ikipe ya Rayon Sport nje mu kibuga mu kanya simbura Chima ngabageze ikibazo. Nebyo Emery n'ugiye gutera penalty ya mbere ikipe ya Rayon arayitereka neza cyane asubira inyuma. Emery ahanganye n'umuzamu Adolphe bararebana mu maso. Amasevuza ati watera. Emery Bayisenge reka turebe. Ndani yagezemo nubwo Adolphe akozeho gato ariko ndani yarayikurikiye neza cyane ariko yegereza poto hirya kandi ashyiramo n'imbaraga nyinshi. Adolphe arayikurikira ariko ntiyageraho kubera ko yihutaga. Adolphe azi gufata penalty. Adolphe ni umuhanga kuri penalty. Azi kuzicakira kabisa. Muri za Kigali yarazigurukiraga ebane hatari. Yarayisimbukiye ni yarayiboneza. Ifite imbaraga kandi isa nkaho iri hejuru. Penalty ya mbere ya Peri. Penalty ya mbere ya EPR. Agiye kuyitera umuvandimwe Denis Womedi. Ni Kiwanuka. Nibyo. Boda Kiwanuka Kimu arazo. Uburayi ndani mu nkanka atagiye kure gamane nyagasani arayizamuye ayikubita mu nkanka hejuru mu byumve neza ko ari munsi y'umutambiko ndani bashyira Raya na Courtois uwo bita Kwizera Olivier ugiye gutara penalty ya kabiri. Raya Courtois nande bose kabarikiramo rimwe nabo baragurutse. Reka turaye penalty ya kabiri ya Rayon agiye kuyiterera umuzamu Kwizera Olivier. Kwizera Olivier agiye gutera penalty ya kabiri. Abantu bari bacanze bibaye. Olivier umuzamu ni ugiye gutera penalty ya kabiri. Kwizera Olivier arayitsinda rakomunaje agena yinyeganyeza. Arayiroto. Arayihusha itera hanze. Olivier banza kwikoresha utuntu tw'utumarnyeri. Penalty arayihusha yayiteye neza Sansenike ariko yitera hanze gato izamu. Ayitera hanze izamu. Kubera kwirya no kwimaringa. Baromere ngo ayitera bande kwandika nk'umunani. Ari goronzo. Abatoza bazikoraho. Yapfa kumwanya ya gatandatu byibuze. Reka turebe penalty ya kabiri ya Peri. Ni gute Gardi atari tireri mu penalty gifite abakinnyi nk'ababe. Urebye izambere muri penalty ya kabiri. Reka turebe penalty ya kabiri ya Peri. Ariko bishobora kumutiva kuramo izindi. Kajeje ni ugiye kwitera Byiringiro Gilbert, Jean Gilbert Kajeje. Penalty ya kabiri ya EPR Kajeje araza. Attention! Ndani yagezemo. Ayitereka neza cyane ayiterekamo. Ubundi umuzamu bagakwire ko bamuhaye penalty byibuze nk'iya gatanu cyangwa gatandatu. Obezo gute ko atari condition ariko ibintu buvuga bari ibi. Hano ibintu byose byateguwe hano. Cyo ko ari condition. Tako mwari muyamubwiye ati umuzamu ateri ya kabiri. Asmane ndikomana. Manangaye. Penalty ya gatatu ya ekipe ya Rayon. Asmane arayitereka niwe watsinze igitego. Yateye amapoketi hariya. Asmane asubira inyuma. Attention Asmane. Umuzamu ayikuramo. Adolphe arayipangurura. Biravugwa penalty ebyiri muri eshatu. Baratebyiri muri eshatu. Attention reka turebe penalty ya gatatu ya EPR agiye kwitera kapiteni niyo mugabo Claude. Kapiteni niyo mugabo Claude agiye gutera penalty ya gatatu ya Peri. Claude yifata mu rukenyerero arebana na Olivier mu maso. Attention Claude niyo mugabo.
aza imbere y'abareyo aravuga ati ntabwo mbabona neza mw'abafana mwe, ati simbabona. Afata ikiganza kinyuze imbere y'amaso ati ko ntababona ko ntabumva. Penalty nziza cyane ya Ulaya, zimwe z'Iburayi. Ubu APR eshatu Rayon Sport imwe. Mugisha Didier Taichi ayirata. APR itwara igikombe cy'amahoro. Didier Taichi ugiye gutera penalty ya kane ayirata. Ikipe ya APR itwara igikombe cy'amahoro. Kabisa. Ngoko bimeze, ngoko bimeze. Didier Taichi arayitereka penalty ya kane ya Rayon. Asubira inyuma, reka turebe Taichi. Didier arihengeka, araza n'umwiryo mwinshi. Ndani Burayi, ndani. Nziza cyane. Iyi rero niyo ya nyuma ya kane ya APR. Aba ba Didier bagombaga kuba bateye mu mwanya wa Olivier. Ahita hari ingingo mushobora kuzagera gutya mukabona afashe ikiziriko, ashyize impyisi afashe impyisi ashyizemo hano, akajya yitembereza hariya muri rompuwe mu mujyi. Attention, reka turebe iyi ngiyi bayishyiramo Omedi. Dennis Omedi no mwana wa Kampala ajya kukuba penalty eno. Dennis Omedi aterekamo APR. Dennis Omedi ajya kukuba penalty eno. Ono muganda, ono musajja w'amanyi. Dennis Omedi Lukambi ayiterekamo kirikirya. Reka turebe batangiye kubyina abasore b'ikipe ya APR bavuga bati turagitwaye twikurikiranya. Omedi no muganda asubira inyuma, penalty ya nyuma y'ikipe ya APR. Omedi Rozo ikipe ya APR yegukana igikombe cy'amahoro. Penalty enye kuri ebyiri nyuma yo kunganya igitego 1-1. Ikipe ya APR serebura bareyo barambarara bahwera bagwa igihumure. Nguko uko bigenze rero, APR yongera kwegukana igikombe cy'amahoro. Umugani w'abafana bari muri studio kare, iyi nkaba bareyo izabakurikirana. Ubusane twakwigira mu makuru. Reka tujye mu makuru, ubwo ibindi byinshi ubusesenguzi bundi bwinshi cyane naho ku munsi